Kublishibun parlok ya barok kib jupej ya kaneka video ha kaneka channel. Te ha kaneka video ngan batai ya ki kam balapanlai da ka MPSC namun ta ki post jong ki forest ranger. Te samhawan pej ya kaneka video hadu bandakut nang opinio ya ki jintip jong kaneka post forest ranger. Te lada pidi iban kong iwan pej ya kaneka video ha kaneka channel sengawa wan ai like ya kaneka video buat kunjuru buat subscribe ya kaneka channel. Ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ka code online application ya pi namanta ki post jong ki forest ranger hapo ka principal chief conservation jong ka forest but head jong ka forest force Meghalaya but clustered ban submit ya ki application form go jong pi kadai hadu ka live hotrik Oktober arjar arpulai te namanta ki post jong ki forest ranger ki nomor ki post ki blad ki don hadu ka saut liki post but haki post kategori spot namanta ki UR lai post namanta ki kasi san post namanta ki garo san post but namanta ki wikiwe ki SC ST kadai shi post but karta ka phila apply kadai ha karta ka bakat pra hadu lai parsnam karta but namanta ka age election part kadai transnam namanta ki ST candidate but namanta ka kan pule ki shim ya ki bala pendap ya ka bachelor degree ha ka science lane engineer na kano ka recognized university lengba ka wei na kini ki subject kumne ka agriculture, botany, chemistry, computer application dan computer science, engineering agri, chemical, civil, computer, electrical, electronic but mechanic, environment science, forestry, geology, horticulture, mathematics, physics, statistics, veterinary science but zoology. But haka application fees ya barok kiwi ki candidate kadai lais pandripau haki SC ST candidate kadai sispa propau haki PWD kadai omdon but diha bansiu ya ka payment method lengba ka online neneka e-chalan haka selection process kadai lengba ka fiscal ignorance test but ka interview. Te kumno pila ban submit ya ki application form go jong pi namanta ka Meghalaya MPSC recommend arjar apply namanta ki post jong ki forest ranger. Te lada pi kwa ban apply pila ban submit ya ki application form go jong pi lengba ka online mode lengba ka official website jong ka MPSC ka link ban apply ngalabu a description jong ka neka video. Bat ki syllabus pila ban check lengba ka official website jong ka MPSC. Te tang ini jumentip haka neka video bat ini pejbat haka weka video. Kublishibun.